tuna video I hmuh te tuna thlalak I hmuh ho te hi Arab ram Middle East ramte nilovin London khopui ani thla enge mozat kalta to atang khan Europe ram sang te hi dan lawa pem lut ru Raltlan te ho abik takin Muslim Raltlan te awagin an buaina sa hle a tin heng Raltlan dan lawa lut te tin dan anga lut le khwa le tuini na nei hial to te po hi an huang tau tul maya din mun tha ngi atin lung oilo na te an lan tir chho mol mai ni chung te chu kan en ho do na ni Europe rama cheng pa ngai te khu thla tu te atang to in mi ngo an ni a ami zo tong takin sap kan ti ho ang chi vun ngo hi an ni hloma amaro chu hei khovel in thak danglam zela European te po an lo dang chhota a football team te le sport sang te haren phei chuan European rama po midum kan ti te le rong dang pu mu tur an tam ta le ni hun enge motikal ta to atang khan Europe a hian din mun nom na le khosak phung changkang jok be sei te in abik takin arap ram te ram boy in do na mun atang te in Raltlan an lut na sa maya heng Raltlan kan ti mai te chen tam na mun chu Germany ya 16.9 million an om to a France 9.3 million ania Spain 8.8 million ni in Italy 6.7 million te ania abak ram sang apo hian a million tel te meu an cheng chewani heng Muslim ho Europa lut te ho hi alu bel po an tam ma chumi ani mai ba ka chuan fa an nei nem ma chu chuan ati pung chak maya chu chuan aram mi te arama lo cheng to sa te rilru ati mang anga an rilru ati ha me kani adik tak chuan European te ram lo changkang ma sa to te ania annun an lo in thla da to annun alo da zat to abik takin sa khona chungchanga phei chuan an tlabal to viewani chutiang an ni lai chuan heng ron pem thar te Muslim ho tam tak te hi an sa khona an ru sia an tang na box sia German khopui lun lai te tin Sweden mun poimo lai te le London khopui chung poimo tak te chu Muslim sa kho kulmu kho tong trai na huna alo chang chho zo ta a kholaya walau tak a tong trai mu tur te tam tak aum chho ta ani German bi khian en taila Muslim population hi million rukvel bor ania heta million 16 million vel kan hanti kha chu rampon mi shim angkha ania a Muslim bi khi tuna hian an population hi million ruk chuang anom to angangai ania he ai po hian an tam fe mai thei ti ani ti chuan an tam taboka tun hnai chawa hian protest an nei china Muslim ho te hian din mun thazok an be sei ve ni German population hi 84 million vel million somriat pali vel bor ania chung zinga 6 million ruk te chu Muslim an ni to a chuang chuan an population po hi thanem thokhat ve to viawani ti chuan an thil ngiat chu Muslim sa khwana zalen taka pom ani ve theinan dana da ve tin an culture te po an dana da tel ve tin biak in te an mos te duanga an sak ve theina turte tin zalen taka kholaya pathian an biak theina turte tin an holiday te an pathian biak ni te sarkar chola puang ve turte tin zirna school te an sa khot thil chungchang zirtel na turte tuna hian chutiang phut chuan Germany ya chuan lung oilo na an lan tir fo thina hetiang lung oilo na an lan tir na hian police nen te po anin nor na sa thin viawa police te nena anin ti boy lai video mu tur tam tak ka oma amaro chu chung video te chu YouTube pada arem chan chi lo wangin naron da chuak kher don lawani tin heti ani mek lai hian hetia Muslim ten nasataka thilan ngiata be puan thak mek lai hian Germany a hian Islamophobia aram ve thonga chu Islam te hetianga an che tur do dalna racist tak an ni te mai tiang Islam te du lo pol thanem tham takanom ve poka chung ho chuan heng Muslim ho hi an dim vak lem lawa tharum te po
an laka hian an thaw fo thin ani tin he Islamophobia hi European countries rang te adar mek zela chungte po chu kan la ron soi zelanga hei ram ranga hian Muslim ron lu to te hi an sa khuana an ril maya an ursu maya tin an thu pui ber kan hriat kha Free Palestine hi an au pui berania an omna ram ranga te hian protest an buat sai thina Free Palestine ti hian Palestine flag nen kong zo in au rol na hunte an buat sai thina Muslim ramte an support zia an lan tir na sa thina ni an soi tong khan Europe pho te hi rin na le sa khwana konga an lo da zat zo to a kan Mizoram nge te po Christian Miron siam tu Wales ram te po an ko ran le an sa khwara an tluk chiat na sat to zia rin na lama an tlak niam to zia kan shefo to in karing chuti line he tiang hian Muslim ten rin na chak tak nen an sa khwa an rin na wall out tak mai na ron lan tira an ron kalpui vut mai sia hei hian nghawng a thazong in European bipuitea anei ve tlat thung si ni de chuan khatiang khan video kan hmuang khan British mipui thalai tam tak te chuan cross nen pathian thu nen kong zo in heng Muslim te huang taw nu tuk tur te do dal na hun te tin Britain ram hi kan ramani ti in an ram hum him du na nationality feelings a chok chua ke te po ti la kan sei suarin karing lo pem lu thar ten heti tak mai sa khuana an ron lak ursun na hian anda zat na lakata po kong tam taka chuan a chan chuak hial zok mai the ani tiang hian borok ain mung mup mai ni Europe ram rang buaina te kan ta lang vek seng lo nga chung zinga tarlan tur pakhat chu Ireland hi ania mi noi som nga pathum vel chengin ram lian lo tak mai ania tunhai a heng Raltlan kan ti mai te immigrant ho te hi an du ai na sa anon luta an du ai tam anon luta chumi do dal na kong zo te du lo zia lan ti na te an dei vut maya heng zinga po hian an UFC superstar Conor McGregor chuan he Raltlan te na an ram an chim buai mek chungchang hi amang an thlak thu soya sarkari nekma ati boxi lawa hetiang reng ani chuan kan ram ti a soi tur po kan nei lawanga US Irish mi te po hian kan ram ti a ron hona tur ron tlo tur in la nei lo thueng tin a soi ni European ram zinga heng Raltlan te chungchanga a chena ber zinga chuan Poland chungchangi soi mai chi ani lawang heng Muslim Raltlan te kalkong poimo tak mai hi Belarus atanga Poland lu na hi ania amaro chu heng lai Poland le Belarus ram ria hian Poland sipai te uluk takin an duty thina tharum mang mai nilovin arem chang sang mangin heng Raltlan ramri hungna ti chiaron lu tum te hi an nor le thina ni heng Raltlan te po hi an tumru ngar khop moya ramri hungna te an ti chia a chang le an ton lui thina yang chuan lu tumin Poland lu tumin na satakin aron bei thina ni Now we are in the borderline between Poland and Belarus. We want to go Poland, but they don't let us. And we are in the forest and it's very cold and it's raining. We cannot build a fire. We have children here. They will be dead in the morning, really. And we need help. And it's very cold. My wife is sick. We need help. We want to go Poland. Tell them. They don't let us. They said if I go to Poland, they will hit me or they will kill me. Really?
Italy. I'm going to Poland, maybe Germany, maybe somewhere to have a good life. That's Tiếng hiền Europe rama hiền nun nuam zok nei tumin German le ram sang sang ate lu tumin Muslim ram sang sang ami te hi aran lut khom thena kan soi tong khan an pal tlang tur poi mo tak mai chu helai Poland ram hi ania amaro chu Poland te hian Muslim hetianga Raltlan te hi kan du lo tin an danga European Union pon kal tlang tir turin an rama lu tir turin ati thina amaro chu Katlang tir chu soilo sarkar sipai tele sarkar mi te duty mai po ni lawin heng ron lut ru te dan lo ron lut ru tur te veng tur hian an ram mi pa te po an pen chuak hial thina ni kum sang ni som ni pakhat chawa tang khan heta helai ram ria lu tlang hi phallo ni to ma se tun kum that reilo te liam ta thleng te po khan helai bordar pal tlang tum sut tlang tum le border hung na zai cha tum te an la om le zela Poland chu an la khir tluang zela ni hemi chung changa chuan ti chuan hemi chung changa an member of parliament thu soi hi toite ngai thalak tiang How many refugees has Poland taken? 0. And you're proud of that? If you are asking me, if you are asking me about Muslims illegal immigration, none, not even one, will come to Poland. Not even one if it's illegal. We took over. Dominic Tarzinski police member of parliament ani yatin iwa mi poimo tak ani thin boka ani hian huai takin a soya chanchin bumi tele tin European Union in mu khom na apo a soi thina kan rama hian Poland a hian dan diklawa Muslim ron lu thi mi pakhat po anom lawang anom tur ani lo tin a soya Ukrainian million ni chuang kan kola him takin zalian takin na an thok theya amaro chu heng Muslim te hi dan lawaron lut tur te hi an om lowang kan rama anom thiang lo chu chu mi puite ramin thlan chan po nia mi puite du dan po ani tin asoi ni tin hei hi Poland crime rate kan hniam em chan sual na poi khoi na atlem em chan le a om ve lo na chan ani tin asoi bok ani COVID nuwa Europe ramzinga in to delber kong sang sanga mason na saber tin crime rate niam ber ani thu te po chuang takin asoi langani tin Poland hi Christian tamna ania Muslim population hi 0.1% vel chau ania mi sing thum chau vel bor air or chau Poland a hian Muslim anom anga chu tani